Multimedijalni online kurs. Gramatika engleskog jezika. Multimedijalna gramatika engleskog jezika je prvenstveno namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola, osobama koje uče engleski jezik na kursevima, a može da vam posluži i kao odličan podsjetnik. Gramatika engleskog jezika je podeljena na 28 oblasti, koje obuhvataju vremena kao i primjenu modalnih glagola, pasiva, kondicionala, imenica, prideva, članova itd. Pri tome svaka oblast obuhvata između 10 i 20 pojedinačnih lekcija sa nizom pratećih tekstova koji osim originalnog sadržaja na engleskom obuhvataju i prevod na srpski jezik. Pored lekcija na raspolaganju su vam i dve vrste testova. Prva će vam pomoći da još bolje uvežbate određenu gramatičku oblast, dok je druga namijenjena proveri znanja kroz upoređivanje tema iz različitih oblasti. Ovaj kurs možete besplatno isprobati, neograničeno koristiti i automatski sertifikovati. Multimedijalnu gramatiku engleskog jezika po promotivnoj ceni od 3.480 dinara ili 29 evra možete naručiti preko našeg sajta www.naučisam.com.